La aban mi Messi nag-Inter Miami tang nagbanta ka saubnay ka MLS break. Bat kumta ula banyo ilekay wadak Champion League. Ban penkre nagbanta ka World Cup arajar pronriu. Bat lada kanekan ja shisha mentangin sa ibiang ya Messi pa unya lekay ka Champion League. Kat kumgi kubor laong baka Benfica baka klub na Turki ka Galatasaray kadon ya kijing anggut banso ya Messi tang nagbanta sabnay kata hak MLS break bat kanekan ya rapi Messi ban penkre ya ka World Cup arajar apun riu bat watla ka kubor kampadwan na ka jubab Messi bat na klub Inter Miami Henry dakan long shisha kumta kamut ba Messi unhapan ni lekay haka Champion League nagbanta ka Galatasaray bat kumjuru haka Turki Dervis Turki Cup Final ka Galatasaray kabaladon mentak handai pon haka Champion League lada Messi un menjur ya kane kata kamut unhap balir kai biang sai sinpat ha Europe Henry ka ba artatin nagamta Messi ba untre ban lek pineso siya kane ka klub na mar ba ubnay match ru sakaway ka final nagamta ka Argentina national team kadai ka finalisima persya ka Spain kata ka arhunyo tarik bat kataru kadai syua ka World Cup Henry lada Messi umlay jeleka siya kano klub kumnopat unhapan syong taj ka MLS break ban penkre nagamta ka World Cup bat lasai menstep kashpo tarik bak antar mi kan sikun persyaru ya ganas pilih hak raw ka balay kata MLS Cup playoff kabandairu karai kabakut manoban nyorung syaka quarter final kublai sibun